biyag di tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kun amari, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak-anya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pilagulimat! Kuddutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na maysa! Ay! Veron, di mo layatan iti baot, ah? Anyat mo na nga, kadwa na titawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kano iti ayam na, ken mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Atoy, ala, inkay katanganan, ading, tapno agtalnan, ala umpay laing ti dwagasot, Umdas ayamot dayta, kurang Anayo mo na limagaso, gatang ko iti sidaon ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adtoy, ala, inkay katanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam ti rupak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monti soplay na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maig-igam mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Una ata nasaya at kamat kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, ngam awan mati maig-igam mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakaanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tin kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imut. Ngam, panunutam matibagim, Nalukay ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadalam mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin adun nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ijay Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni Jabrod. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agsweldo Apay nga kasta. Unfair ati kastangar aramidam. Tulungam ni Veron. Ngamsyak, saan? Kapsat na kami adwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat mat ng tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na.
Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas? Di ka kadi pa flight? Pagkawanin nak manong, ngam na peke Ano ya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya, kat napeke akmatan. Anya? Kasano nga rodem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan, sorry. Dahil tangamin, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Ha! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minan dagijay kakabsat ko ay Nga mala, anya nga rod, tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagiday. Awala ta mo kaon. Lan, kwarta man giday. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si da na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ka. Na. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba singgal no imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang. Ay, mabitla nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman je parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlakot akin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron iti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma a parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya am taag damaga kadagita amok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwan Nasaysaya atin ti adda, ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later. Ag-apply kay Jayan. Ag-abroad ka kiday. Wan mat nga min, manong. Manong matlat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Anong saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Ag-abroad ka kiday.
Uray tawan mo ti kastusem. Ta fly now pay later dayjay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat na panawan dagiti anak mi. Si ka taga abroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumbat nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kas makita mo it. Siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagi di akakamsat mo. Panunutom dagi ta arigat ka, alak ka. Lumapalin, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawak. Ngam, inkar-karigata, kapukin ka. Tatang, may kawaak. May adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasyak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagatag paiso. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na imas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaiso. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan. Nakalipatan di kabsatyaw. Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro dayjay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah, bayan yaw. Tano umawag. Pagong taktuman. Kimutunga kaon. Tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguran ti kapsat yun. Apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo. Kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin, imbes nga mang namnama kayo latan iti itad na. Agtrabaho kayo. No kayat mo, ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay at trabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo, mapangkay jay tao kay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensyaak, no dadagas sa mapasamak ken kwa na. Isyakti kang runaan anang pilit ken kwa na nga gabrod.
Agyaman akin ka, Lin. Gapukin ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida, handa man lang nga mapanunot ti rigat mo ita abroad. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta, basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya, isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda, tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, no awan. agyaman nagiti panang isakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito abroad. Maray, dakan. Tatang, kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Tatang, kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, le, apay ngay? Basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko dito yan ngay? Agparlor ka manan aya? Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Aginanaak pa'y, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, ina na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uwento, saan pa'y nga ita? Paginanaak pa'y, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada nangaramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makit-kita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot matan da jakab satyaw. Masurunak. Masikura na nga mangkit kita ije balay. Jayla agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin na. Ay na, ungetak nga unget ngam awan madangdanggan na. May stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na, tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo maramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Veron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar!
Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason na iti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na, Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan, friend, tanay busin ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ti kideng ko. Tutal, awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan Hangkang agsaw iti kasta. Ay na, ada kaasin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsat yo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya, Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka, pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka, aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan met lamutag. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Edi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan niyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw edi adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo paymat nga ron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kairanudan yo. Ngamtad tatawanan kwarta na kasta kayon. Akaslasaan nyo nga kapkapinano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo't tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayatlat tamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tantilangam. Italaan na ito ay. Patsik aging bagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan nak. Konak no, agpampambar kala ide. Pakawanan nak kuma. Uray siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong.
Patpat kanda ka. Kandi mi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman. Patpat gan kayo matunay. Biyag. Di tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang among ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron. Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pag ipatakdiran ta iti balay ta. Kasta ka di? Kat, ima na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngaila ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang dayjay anaila ko. Kurang mat nga mintimpaw it mo, iso ani na yun na. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak ta gastos para iti pan nakaipatakder ti balay ta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamat latiyad na kwartana. Sikat ag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balay ta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakdera balay ta. Ay na, sapay la ko matamalpas ti balay ta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta da kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ibawit kon to adagos ti sweldo kung umay abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balay ta. Wen Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan mintag ipatakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka ding, agi patakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka palaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasika ti agi patakder iti balay mo. Di ka agi patakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalakak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakdera ko ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit ah. Elagaro. Sige, ito dok, no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapdo marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko. Di mo ipawit amin na sweldo mo di Pilipinas. Agurnong to ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo a balay mo. Wen manong, 2 stories.
Ay, apo. Siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man no nagkasar kayo iti nobyom. Di ka di madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyona. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay no ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong. Paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagitin pau-pauit mo a kwartam. Dakkelan agatad ti impau-pauit mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakilagatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing patinobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habang. Daytoy mano. Daytoy aday di online. Okay, sige, Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin na. Ayos lang. Kabala kang katangan, day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwartakan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Man-manuti kasken ka. Kaputay ayatan ka. Kat pangasim, ha? Di nak isuksukat iti ure asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado, nagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadingak ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino, ha? No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulag, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak puno sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo, di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuyag na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paantay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Kayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayam mo, apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaisto ka na kami. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanin na. Na, ada mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne, ti kayat nasidain. Ha? Anya! Jackpot siya. Nagayim na lang na dya babae. Bakit? Luray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, ititunggal may sa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Nadakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi na mataklunan ti amay. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay.
Anya nga taay at tinasaya at nga ramidon ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah at araramidon ni Alvin. Baka Anya? Ay, lakay. Ang mga nuda tamot tiguraan ti anak ta no aramidon ta ti kasta. Nangro na kat awan inaklon na kadata. naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday na yun mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyaktun ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adu pa'y ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko, awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom, kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho, Ginobium. Mangnamna malatan iti sweldo. Kasanumat day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kastalaan? Agbambantay lang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilyo matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon nga, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na, manong. Amon pa'y matanaimbag ti ugali ti tao, sa kaagsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pawit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat ti kwarta yaw iti kamsat mo. Ay, madanaga na kami ni Ter Alameda na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Kadi na pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ita madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amar aramay. Ay, sapay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Imbagakmut ken kuana adi na ipawit amin na sweldo na. Kuna naman nga awan ka na o tirumbang nga pagdanagak. Sa nasingpit ka na o Ginobyo na. Ay na, kaano la anam amuna day jay, hanggang nagtala kadakusin. Nubagbagaak, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat sa anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. Uy, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga gawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah, uraya, ti pa nagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan tal daw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. When ay no, diyak lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaidan ta. Talaga? O sige, kayat ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho ni J Club? O sige. Sikat makaamo, Alvin. Napanan ti konsensyam, Alvin.
Apay, di ka maasyan kan ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, ah? Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Ang sabali a babae, tingkab balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalak-kalakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siya tinay nagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na mo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya kamatan. Ha? Apay kasta ti jar mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpat ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anay ko, ati ko! Anat basol ko ken ka! Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ikotom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanon po, hindi dyan nga, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kan kuana. Andal sa bali kaduntin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat ginobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadat mo, biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dahi di babae. Jackline pakarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin? Iswa panawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay sikat na inagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingitag met. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum ngag idi. Uwan nga rod, Manong.
maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mangrugi manen. Ket amom ton no sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam dayto napasamaken ka. Wan. Alvin, Aldawan, apaya di ka pala bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kas kalag, sakay. Nakapsutak na nang... Jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog iti terapi. Kaya makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. anya. Nana, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangilmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka karon ti sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayo ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin ka balay mo. Diyan pa'y kayo ti matay nanang. Agpahagasak di ospital. Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tati ibaga da ito a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isungaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasurakan ka. Kapoy di pa nang lukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Ay, manak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga agsaw, Jonah? Bye. Bye. Asino ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ro iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtan ng iti agsangpag niyo may makilamay. Nalamabit laang nga raw. Makipagladingi ta kiti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magput kagaya man manipod ni Jabraul. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dyan, Jonah. Tamo may nagbanlugam na dyan kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimi ti kwarta, maapaman na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo.
Biyag. Di tao. Sakbay ti amin kahit kumanan, tagyaman kada kayo, gapo iti panang tartarabayo, kadag iti amin nga uploads tayo. Thank you, kat God bless kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kini Reynaldo Manipon, Victorina Luis, Cheryl Wakit, kani Immaculada Santos. Kaya ti tayong tingaro dendenggan ti episode 294. Dito'y drama tayo, biyag. Di tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sergio. Maibos na nga tadag ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartam. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sergio. No, dada dito iruan. Jong, punamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, manong Jong. Tulong ko tayo ta kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan ka tulungam amang isaksakad kalagit anak mo. Manong Jong. Ket gabi ti kasta sitwasyon mo. Na-develop ti rin na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamdyak ay ayaten. Pudno, ngagdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Nabayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua ta asawa. Inauna nga min ta asawa kang siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. On pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yata. Ang kasya matugali na. Iso nga awan nam nama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang mataya. Kat sikat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko ma, tadagasat ko ken ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisamo. Anya? Isong urag babae, awan na nyaman na kenkwana. Isong awan tirumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga do overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Ah, hello? Ah, okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't ladagos, mama. Oh, agyaman nak tayo naklon nakmatlagan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ipang panunutek. Diyan kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di balik ka niya. Oray may katag iti trabaho. Sikat ipang panunutek, Amy. Sa nabale. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Oray, tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag? Jong. Pasensya ka na. Tadita mat mabalin di sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan unag tilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di kanayon amang itultulot kan kang agawid ay may?
Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki. Kaopisin na ak nanang. Inton madamdamay tarayan na kamanon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may tisyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patya ka din naktulukwan day jay. Ay katiya maamom nga rod Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Agam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analataw kasimrek dito opisina, Amy. Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Ay, kanayon kala amalataw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumpat mo, Timangsit ka matan. Kasano, kat kunamlano asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda diyang, Amy. Bigla ti mangsit. Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kuana, jak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idanon kanyak? Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaidanon kanyak. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Tasaan asikatibos dito, Jerry. Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramidan da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapos saan tata makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumah. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Tas sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin ken ka, Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutan namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak, papa. Awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititad ka ni mama ti swelduyo. Aginot kayo man Selena, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo? Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot tan. Bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon. Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. Ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbiti ka na yun apa nag-overtime mo. Tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, attendis so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Selena,
Apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim idirabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madam mati review mi kadagiti kaadala kay Balayda mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga agreview. Agreview ka dito'y balay. May mayat mat lang nadakadok nga review mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang kami ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang ka matinidikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtita kiti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami tasawak. Kaya't ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wen ko makarod. Yung saan pa nga ita? Tumteng to tayo tagong tawa, Amy. Urayag pa yung makaturpos sa anak ko. Sakbay asinak, di nada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Taitulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa eh. Aginiliw ta pa, Amy. At da babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaisujong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bulpen. Naisagid ko lang. Jong, apay ang di nakpampansinan. Manual daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apay akasta ka matan. Matayuan nak di ti table ko. Tama nga numakadlaw na diti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minadyak paiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko iti daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir John ti maikariparakan ka? At asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagandano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, me, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa'y nanang. Ni, ape akas na ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Kwa, awan nanang. Bye-bye andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yo ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo,
Tano makaabrodak. Ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang. Agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan ang nagaw-awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid ja amayo. Ada nga min milagro nga aramiden na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak, mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas na tinagtungtung pala niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdatarasan, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mapitlaang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito yung ipagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matyan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa palimid gaan tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry, mat, papa. Di kaila nagpampanunot mo tan. Di us-usaran ta panunot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakapagsawa ni Tigasta. Gusto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yun ni mama kapoy ti kastang aramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apo ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito yung apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga ron. Kaslagap sutak nga makitkitak na gito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kaya't napabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Huston dalya. Di mon baliksan. Ngamin, amo kung tikat mo ngay baga. Wan, nalabit. Nga ito yan timbungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko abapay. Jong, Pagawalan na ko na niya. Manuti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, Dalia, sana na maulit na giyan. Magpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan di atag. Aginggat maudi nga angas ko. Thank you mananiting kay panagdangag. Kat ditan tinagibusan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurati pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, padaanan niyo pa yung dagiti sumar sa runo nga uploads tayo. God bless!
Ayang titaw. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo nga ibelang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagala sa kitain! Sinalbag dakit di amin. Daytang iwat mo, Alan. Ang mga noada makangakan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagichay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan Lakay. Nalakalaang at trabaho dayta. Ay, ano sana ang makapagtepal. Ang mga paltugak na kita kaaruba. Patayag to pa amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din dayta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti dayta nga ibagpagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto daytan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang agbain. Kaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Ay! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga Alan. Jailatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaw itay. Nagpiksa tingiwa na. Wen nga ro tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay, Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga giwaray ti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti ngalan. Wen nga ro tatang. Kababain ti kastang aramid na. Tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, no damang tutupken ko nagapoy tinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapi agpang tani Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. Sa narumbang tiraraminin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kit ang iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ka manin ako nak, Alan. Awan mo't basol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambit. May samod na ita nga giwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagpagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga giwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo maditi parangan, saan kayo nga giwaralatan iti basura yaw? Isyak ka diti pangibagbagamit iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti parangak, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tingura ka basura. Limabasak lang maditi parangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos kadagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti parangan me, lito. Isu da kayo mga rot ti akin kukwa kadagiti basura ana iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara a basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Isu di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amul ito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglaing kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Takas ti mapasama ka. Anya? Kabalang kapaltugan dito'y mismo aparaangak no sa balit isungbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaruba tayo. Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak dito. Itasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isumpat.
Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jakay tiriri. Nang runa kat agakaruba tayo. Gusto launay ti naramid mo, lakay. Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit din siya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilin na. Una yan day siya tao. Kasla naglakat ti pumatay iti tao nagsasao. Isosaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklik aklangan. Tapnosan kami nga agapa. O sige, liklikam ti kaskankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapukpukaw di may sa manok ko, Sally. Tinakaw na laki day. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masinsidana. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan pa yun. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramid aksali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaisuna manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan iti balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinakam na kanya. Gapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumor ka dita balay mo tag sinubok taman. No asino ti malalaki ka data. Aglaban tano kayat mo. Sumardeng ka, Alan. Kababa iti kastangar aramidam. Mudo deta paltog mo. Di mo alam ti paltog mo, Sally. Paltugak na dyan ito. Lusok ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaruba. Nagpuka-pukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo lahat tananang. Sana ka rin mo rita ikpupukaw. Palso amin nga ipagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka na tinangtakaw iti manok na. Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikatin ang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apasyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo't ti madingay, naramit ko kankwana. Ay, nagdakas akaruba ni Alan. May mayat ko man no pumanaw dito lugar tayo. Nanang, Sumat talaga ti riribok dito lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbuteng kankwana. Di latan busis na ti mangmangag. ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramidon ni Alan nga uray no agpuka-pukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga agpuka-pukaw. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Muday tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay, anya nga ron nga eh. Ala, agsukat kanta niya eh. Naidasar kung di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Buwan bakit? Mabisina ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Ang yaman na ka, tanasingpet kang asawa. Uray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulad ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Uwan bakit? Saan tama po kawan iti namnaman? Dito! Unang lang asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan. Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan namin aparadaan ti tricycle. Inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan.
Pasensyakan, manungalan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, manungalan. O niya, lumaban ka. Ipakita mo akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakita mo ang malalaki ka dito. Makita mo na ito, ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak na ito ulom, ha? Ni, saan manualan? Di na kumamot paltugan. Pangasin. Idulin mo na ito paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayan dito. Hala, yalis mo na ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasam! Uwin manualan. Yalis kong ti tricycle ko. Talagang aglab-labusin na iti nga alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ha? Apay ka di tatang. Anya manan tinaramid ni Anan. Kano dinanog na nilitaw? Anya. Dila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patataw. Anya. Agyaman ni alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kakuha na. Tatang. Diyak kayat na dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kun ti mababaing iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaun. Mga matagbat ko ba'y? Tatang. Ay, talagang aramidak na ito, no siyak ti mapunwan, nay. Di nakita ni ti kasta, Sally. Diyak kaya dito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amu ti makikaaruba. Dinanog mo pa yun nilito nga awan basol na. Anya ko mano diyak amo ti makikaaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanin anasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaaruba kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ha? Uray si kang asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Awan kabutang ko nga uray asino dito lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si Kamot Gayam, Sally. Uwan, Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy tar aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapoy iti naramid ni Alan kinilitong asawa. Sally. Nang runa iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngam no apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababainak ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan, Sally. Kaputa maumak matan. Nagdagsanan ti barukong ko. Ay, naalala. Gusto daytan. Di ka nagsani. Panggap ko pa yun na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kun ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayin ka manugang, ah. Diyak ko man impasawa ti anak ko kan ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglastog ka mo din. Gagsasaw. Sikatilas to galad. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Kaya di pa nagsasaw matatang. Abay, hindi mo kabutang ti palto ko? Anya, ada palto ko. Ha! Uray man sikati. Ama ti asawa, saan ka kabutang?
Anya. Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Hala. Agsaw ka pa ita, dahil tuyan palto ko di ka sarita. Tatang. Nagasata kita nga daw. Bakit? Oh, apay ka dila kay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh? Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. Ay na, nagsayaat mo tan. Sana day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak tagmaniho ti kotse. Isu nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsayaat ka nga na tao, lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak itisugal. Sahur kayo ah. Abay kumasahur kami alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang tagayang paltok mo ah. Isubliw ti kwartak ngayon abak yo. Tapno nasayaat kayo. Sana mamalain. Noon ta paltok mo. Ang damat imukot. Natayin ti asawa ka. Diyos ka. Saanan anay sambot ti biyag na dito hospital. Pati parang ti pakinakam mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti akin. Napak iti sugal. Kati palastok na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko na. Nalapit ngaglimlim mo ngayon. Nagaramit iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. Biyag, di tao. Ayan nga itinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak and bote ngayon lakok. Ayun ay ay. Alya nga raw, tisidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo ah. Sana balik, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng. Tapno makaraman tamot itinaimas amasida ah. No, kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. No, api nga may napimanaw kay ti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mat no manula ang ti itod da tangdan mau. Saan damat kit ako ripot tatang. Basta siguraduam nga damayawid mo amakan. Taro awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kula anangan. Saan, Nana? Inton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabalak matkit din tiyag trabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot.
nalpasan ti pinakabiti yo kanyak nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatong kitin. Agyaman ak ngarod nana. Oray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami na kanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at mat tagim matang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kuno kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaws tinawd nga watag. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Rita, talaga sakti karkarita Tatang, imbatanda masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko matibibiyang mo? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa ilaang mo't iti arak ti alalaam akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasya anak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, iti dita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sasak mutang ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kenkwana. Taubing paikat nga raw. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag bay. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga tinaglakwam. Inalayo mo't ng dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan tinagbati kanyak. Ited mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin at tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan kasi kamanan kanyak. May siya, tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanyak. Kanayan lang ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Ited mount tikid kidawat. Ay una yun ti kastaan lang Sander. Anyat napasamak aya. Kinabilnak man ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura kwartak. Anya, ay talaga atay jay nga ma'am. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y karamida ni tatang kanyak no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrek ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang apin-manawak. Sigurado asa pulan nak na dyan. Tulungan dak kumanana. Amangan nadaam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kenkwana. Kaasila ang iti puter ti amana. Kita ti langana.
Nakaro ti dunor anasagrak na. Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang aron, agyan dituyan ni Sander ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen ninang, siya kunti makamukan ko ana. Adda ka din ni Sander ti balayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Andat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawon. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemengan na no bilang laeng. Siguraduan nyo lang agsasao kayo ti punaw. Tano maamwak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalang aron. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Nanya ti bagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko dito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat ang basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sika ano niya ti desisyon mo? Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Diyak mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong kargan kwa na? No palubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. At ang amin ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. At ng tulong kanya. At ramot gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tangaraw, ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga ginggayta. Talaga adinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw lapinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalata ti adbeti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan.
Mabalin ti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Nabit lang na tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, nana. Mabit lang. At yun na, ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan ijerwar. Nakakaasimot dahil chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti pan nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakan ka free meal kayo. Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Hala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. Agyaman ak launay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga tanana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, agsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karuprupang ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado no tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. No kaya tiyo, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karuprupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, naiti ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita kiti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mo mo't dayta iti ladawan. Diyak maawatan tiriknak, ma'am. Sabali tiriknak iti dahi ti apapai. Kasla naklag-an tiriknak kin ko na. Di mo't kunam apim mo sayan tinam? Uwan, ma'am. Kakastamat timbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas na pagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo.
Awan sakit ko. Di yo kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Warren, no agimbag kayo. Pacheck ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sana kas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko. Sika ngagpaiso da ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Eh, sigun iti amak. Nabayagan na tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsublin ti limbong ti panunot yo? Wan anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan api mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas ngay madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuya. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ro, nana. Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainip ka. Oh, apayakas tao ya. Kaslamay palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko iday kani Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribuk nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sidiran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Ha? Nukasta. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibagakan na kayo. Pakawanin rak no naaramid ko ti kastyay. Diya akong naglibak. Tanabayagan na sidiran na ti konsensyak. Gapoy tinaramid ko. Isa pakawanin na kuma. Makasta, puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander?
Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasina ken kuana. Anya, pinaramid ko ti kasjay. Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyad na diferensyana. Kaya't may ti maadaan iti anak iti asawak. Ang nagsanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinakam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga gitisang wanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano anya. No siyak lamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelak nga amak nga uray kaskasano. Ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatid ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga ro kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ti panagpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit day a Fidel kankat. Kat itatanag kitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo't nanang ko. Biyag di tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw ko na si kati kaingingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray ko manubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikura na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mama si dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida?
Saluyot kan pareya. Ay, pasig bulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna, ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay, tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti adda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong day di balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kinton bikat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay isa na. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imod natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, hindi ka palubusan. Ladingitak mo't. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Baya masyaktag sa lukag para iti pamilyata, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit mo't lat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranak namin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dubleak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapula kiti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya?